dukomeje kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza nshuti bakunzi bacu mukomeje kudukurikira aho muri mu bice bigiye bitandukanye. Turi kuwa gatanu tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024, aho tuzindutse tuzanye amakuru mashya, amakuru y'imirwano ikomeje guca ibintu hagati ya M na FARDC, aho kuri ubu ngubu ibintu byahinduye isura, kurasana gukomeye cyane kurimo kumvikana hano muri teritwari ya Rucuru muri axe ya Rwindi mu gace ka Kanyabayonga, kuko guhera ku mugoroba wo ku munsi w'ejo habaye kurasana gukomeye cyane, ndetse uku kurasana kwageje mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, kuko guhera isaa 9 z'ijoro habaga kurasana gukomeye cyane, kuko ingabo za Kongo FARDC zirimo kunyanyagiza amakompara menshi ku birindiro by'umutwe wa M23, zirimo kunyanyagiza ibisasu bemereye ku birindiro bitandukanye by'umutwe wa M23, dore ko ari imirwano yumvikanyemo imbunda ziremereye. Ingabo za Kongo FARDC, Abarundi, Sadeke bose bamanukiye icyarimwe barimo kunyanyagiza ibisasu byinshi ku birindiro by'umutwe wa M23, dore ko ari imirwano ibaye nyuma y'uko n'umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze gutangaza ko bagomba kurasa M23 ikarimburwa burundu igasubira mu bihugu yahungiyemo ibihumbi 2013, kuko M23 twabibutsa ko 2012-2013 ubwo yafataga umujyi wa Goma bayirashe amasasu menshi, bayicanyeho itanura ry'amabombe. M23 ihungira mu gihugu cy'Ubugande, abandi bahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu leta ya Kinshasa irimo irashimangira ko ibizi neza ko ibi bihugu ari byo bikomeje gutera inkunga M23, ngo by'umwihariko u Rwanda rufasha M rugambiriye gusahura umutungo kamere w'iki gihugu. Kuri uriya wa kane tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024 ku mugoroba habaye urugamba rukaze. Ni urugamba rwabereye mu nkengero za santere ya Kanyabayonga, n'urugamba rwabereye neza mu gace ka Burindi gaherereye mu ntera y'ibirometero 10 uvuye muri santere ya Kanyabayonga. Aha ni naho M23 yatakarije abasirikare benshi. Ahangaha niho ingabo za Kongo FARDC zabambiye ku musaraba abarwanyi ba General Sultani Makenga. Nkuko aya makuru yatanzwe n'abaturage batuye muri ibyo bice, abivuga ko imirwano yatangiye ahagana saa 7 z'igicamunsi, kandi ngo ihuriro ry'ingabo za leta y'Kinshasa niryo ryagabye ibitero bikomeye cyane ku nyeshyamba z'umutwe wa M23. babagabyeho ibitero hariye mu gace ka Burindi gaherereye mu majyaruguru ashyira amajyepfo y'umujyi wa Kanyabayonga. Ni nyuma y'uko ku ruhande rw'ingabo za General Sultani Makenga ngo babanje kwirwanaho, gusa ngo icyaje kibashegesha, icyaje kibarimbura ni indege zo mu bwoko bwa Reconnaissance zamazwe kuzana n'igisirikare cya Afurika y'Epfo, zirimo kuzifashisha banyanyagiza ibisasu byinshi ku birindiro bitandukanye by'umutwe wa M23. Amakuru akomeza avuga ko iyi mirwano yagejeje mu masaha y'umugoroba wo ku munsi w'ejo wo kuri uriya wa kane, gusa no mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu hazindutse humvikana guturika kw'amabombe menshi, hazindutse humvikana urusaku rw'imbunda ziremereye. Ngo kandi M23 yabanje kwihagararaho ihangana n'aya masasu, gusa ibintu byaje guhindura isura ubwo ingabo z'Abarundi zari zivuye Minovo zinjiraga ahangaha Kanyabayonga, zitangira kwinjira neza mu birindiro by'umwanzi. Tubibutse ko iminsi ibaye 8 inkengero za Kanyabayonga harimo kubera imirwano, ndetse ingabo za Kongo FARDC zikaba zaramaze gusuka ibisasu byinshi, zikaba zarafashe abasirikare benshi zibashyira ahangaha, dore ko ari imirwano irimo iraca ibintu ibera hano Kanyabayonga muri teritwari ya Rebero ndetse na Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Iyi mirwano yasize kandi abaturage benshi bahunze, hari
abahunga batazi naho barimo kwerekeza, hari abahunga binjira mu bice bitandukanye byo mu nkengero z'uyu mujyi wa Kanyabayonga. Gusa icyo nakubwira nuko ahangaha kimwe cya kabiri cy'abaturage bahatuye bose bamaze kuva mu byabo, ndetse kuri ubu ngubu n'abandi urabona ko bafite ubwoba bitewe n'ibisasu biremereye, bitewe n'imodoka za gisirikare zikomeje kuharunda abasirikare uko bwije nuko bukeye, kuko minisita mushya w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we yemeza ko igiye kuba iminsi 100 M23 ikaba yarimbuwe burundu hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu rukererwa kuri uyu wa gatanu nabwo imirwano izindutse noneho itabera burindi, ahubwo irimo irabera mu gace ka Mirangi. Aka gace ka Mirangi utu ni uduce twose turi korotire ya santere ya Kanyabayonga, kandi iyi santere ya Kanyabayonga ni santere isanzwe ari nk'igice gikomeye cyane, kuko M23 ifashe aha Kanyabayonga byayiha ubushobozi bukomeye cyane bwo kuba yakwigarura ibindi bice byo muri teritwari ya Rucuru, kuko FRDC nayo nigumana ahangaha Kanyabayonga bizayiha kuniga igaramye abarwanya umutwe wa M23 bari mu bice bya Kiwanja, bari mu bice bya Rwankuba, bari mu bice bya Butembo, ndetse FRDC ikintu ishaka ni ukurasa itababarira abo barwanyi ba M23 ikabarimbura ikabavana muri ibi bice. Ingabo za General Sultani Makenga zikomeje gutsindwa uruhenu uko bwije nuko bukeye. Hari n'abadatinya kuvuga ko M23 irimo iraraswa biteye ubwoba, nyamara kuri ubu ngubu izi ntare za Sarambwe zo zigaragaza ko zizarwana paka kugeza ku munota wa nyuma, zitazigera zimanika amaboko ngo zigaragaze ko zatsinzwe, mu gihe leta ya Kinshasa nayo itareruranga igaragaze ko bagomba kugirana ibiganiro, kuko M23 nikozwa ibyo gucishwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo nk'uko byategetswe n'amasezerano ya Rwanda ndetse na Nairobi, kuko aya masezerano yategekaga leta ya Kinshasa ko igomba kugirana ibiganiro M23, ubundi aba barwanyi ba M bagasubizwa mu buzima busanzwe bacishijwe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Gusa M23 kuva aya masezerano ashyizweho umukono n'abakuru b'ibihugu bombi, M23 yagaragaje ko leta ya Kinshasa itakabaye ibafata ngo ibacishe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo, kandi harimo imitwe nka FDLR, harimo abamayimayi. Iyi mitwe ikomeje gutegura jenoside igomba kuzakorera abo mu bwoko bw'abatutsi. Kuri ubu ngubu ibyo ugomba kumenya ni uko ingabo z'u Burundi zikomeje kwiyongera hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko hari n'abadatinya kuvuga ko operasiyo y'ibanga yahitanye ingabo nyinshi z'u Burundi. Ingabo z'u Burundi zikomeje kwisukira hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bivugwa ko zije guhangana n'ingabo z'u Rwanda RDF. Ubundi u Burundi ni kimwe mu bihugu bisanzwe bifite ingabo nyinshi. U Burundi ni kimwe mu bihugu bisanzwe bizwiho kurwana mu ishyamba imbona nkubone, kuko u Burundi ndagira ngo nkubwire ko buza ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bizwi neza ko ngo baje guhangana n'ingabo z'u Rwanda. Murabizi ko umupaka uhuza u Burundi ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu mupaka ufunze bitewe ahanini no kuba leta y'u Burundi yarashinjije u Rwanda kuba nyirabayazana w'igitero umutwe wa Red Tabara wagabye ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Bivugwa ko iki ari igitero cyapfiriyemo abatari bakeya, abandi bagakomereka. Murabizi ko hashize n'iminsi hariya ku isoko mu mujyi wa Bujumbura hatewe za grenade, gusa ntizahitanye umuntu. Kuri ubu ngubu bivugwa ko u Burundi bushinza u Rwanda kuba nyirabayazana umutekano muke uri mu butaka bw'igihugu cyabo, kuko u Burundi bwashinjije u Rwanda gushyigikira no gucumbikira inyeshyamba z'umutwe wa Red Tabara. Ni ibirego u Rwanda rudahwema guhakana rwivuye inyuma, rukanagaragaza ko nta hantu ruhuriye n'ibi birego, ahubwo rugashinza urwo Burundi gucyokorana byeruye
n'inyeshyamba z'umutwe wa FNL usanzwe ufite ibirindiro mu mashyamba ya hariya ikibitoki. Kuri ubu ngubu Burundi ndagira ngo nkubwire ko iyo bwohereje abasirikare ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bababwira ko bagiye guhangana n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 gusa baba baje guhangana n'ingabo z'u Rwanda RDF. Uburundi na Kongo barihuje mu cyo bise kurimbura burundu M23. Ndagira ngo nkubwire umushahara abasirikare b'u Burundi bahembwa no ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, bivugwa ko umusirikare mutoya w'umurundi ahabwa amadolari 500 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gihe umusirikare wa Kongo mutoya ahabwa amadolari 80. Birumvikana ko amukubye inshuro nyinshi, byumvikana ko amurusha amafaranga 480. Bivugwa ko ayari amafaranga menshi, byibuza leta ya Kinshasa nayo yakabaye izamura umushahara iha abasirikare bayo, ngo kuko ni nayo mpamvu abasirikare b'u Burundi badakomeje kugaragaza ubwitange ku rugamba, bituruka ahanini no kuba ingabo Burundi ndetse n'ingabo zaturutse mu bihugu bitandukanye arizo zihabwa agaciro kuruta abasirikare nyakuri b'iki gihugu. Leta ya Kinshasa ikomeje gukora impinduka zikomeye cyane mu rwego rwo kwirukana burundu uyu mutwe wa M23, kuko kuri ubu ngubu leta ya Kinshasa yamaze kuzana aba expert bagomba kuyigira imiterere n'imikoranire y'umutwe wa M23 ndetse na RDF, kuko leta ya Kinshasa yo nta kintu ikora usibye kuvuga ko M23 iterwa inkunga n'u Rwanda. Kuri ubu ngubu u Rwanda ruhakana ibi birego, rukavuga ko nta hantu ruhuriye na M23, ahubwo Kongo ko igomba gutandukana n'abajenosideri ba FDLR bayikoze bagahunga, kugeza n'ubu ngubu bagitegura jenoside babifashijwemo na leta ya Kongo Kinshasa. Perezida Tshisekedi aherutse gushyiraho guverinoma nshyashya, guverinoma igizwe n'abaminisitiri 52. Gusa icyatunguye abatari bakeya n'amagambo yatangajwe na minisita mushya w'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo. Uyu ni uwaje asimbuye Jean Pierre Bemba. Mu kiganiro cya mbere n'itangazamakuru yashyize ukuri kose ahagaragara, avuga ko M23 bagiye kuyicuncumuriraho amasasu menshi, bagiye kuyirasa igahunga. Nibitaba ibyo ngibyo ngo M23 baraza gukoresha ingufu z'umurengera mu gushwanyaguza no mu kurimbura ibirindiro byose by'uyu mutwe wa M23. Inkuru ikomeje kugarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, inkuru ikomeje kwandikwa mu binyamakuru bitandukanye, n'Ubufaransa bugiye kugurisha Ukraine indege karabutaka, indege kabuhariwe za Migani zakozwe 2005. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko Ukraine igomba kwemererwa gukoresha intwaro yahawe n'ibihugu by'inshuti byo mu burengerazuba bw'isi kugira ngo ihagarike ibitero by'Uburusiya. Ubufaransa bwatangaje iyi nyuma y'umunsi umwe Uburusiya butangaje ko bugiye kwibasira ingabo zabwo ziri ku butaka bwa Ukraine zirimo guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya. Ni kuri uriya wa kane ushize, perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatangaje ko Ubufaransa buzaha Ukraine indege zo mu bwoko bwa Mirage 2005 kugira ngo buzabashe kurinda igihugu cyabo ibitero by'Uburusiya. Macron yabwiye itangazamakuru ko leta y'Ubufaransa ko iteganya kuri uriya wa gatanu ubufatanye bushya na Ukraine mu kugurisha Mirage 2005. Ni indege z'intambara zakozwe n'Ubufaransa, buzemerera Ukraine kurinda ubutaka bwayo, ikirere cyayo ku bitero by'Uburusiya. Ubufaransa kandi buzatangira gutoza abapilote ba Ukraine nk'uko Macron yabivuze, kandi yongera no gushimangira ko Ukraine igomba kwemererwa gukoresha intwaro zidasanzwe ibihugu by'inshuti byo mu burengerazuba bikomeje guha iki gihugu. Ni ibitero ingabo z'Uburusiya zigomba kwatsa uko bwije n'uko bukeye. Macron yabivuze nyuma y'uko
Ku wa kane perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yifatanyije n'abayobozi b'isi n'Ubufaransa mu rwego rwo kwibuka igitero cyiswe Day mu ntambara y'isi ndetse no gushaka ubufasha bw'uburengerazuba bw'isi mu gihe ingabo zikomeje guhangana n'ibitero by'Uburusiya hafi y'umujyi wa Kiev mu burasirazuba mu ntambara ikomeye cyane ibereye i Burayi kuva intambara ya kabiri y'isi yose irangiye. Zelensky n'umugore we Elena bitabiriye ibirori byo kwizihiza isabukuru y'imyaka 80 yabereye i Normandy muri hamwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden n'abayobozi b'ububanyi n'amahanga bashyigikiye ingufu za Kiev mu ntambara ubu yinjiye mu mwaka wa gatatu. Kuri uyu wa gatanu irahura n'abayobozi b'Ubufaransa i Paris. Ubu ngubu perezida w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin aherutse kugaragaza ko yiteguye gushwanyaguza, yiteguye kurimbura icyo ari cyo cyose kizinjira hano ku butaka bwa Ukraine, bivugwa ko haba ari umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba ari umusirikare w'ingabo z'Uburusiya, haba umusirikare wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se w'umuryango wa NATO uzinjira no ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, biteguye kumurasa nta mpuhwe, biteguye kumucanaho icyiswe amakompora, bakagira uruhare mu gushwanyaguza ubwirinzi bw'ikirere bwa Ukraine, kuko perezida Putin washimangira ko nawe ubu ngubu igihugu cye kigiye gutangira kubangamira inyungu zose Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite mu bihugu bigiye bitandukanye. Hashize iminsi mubona ukuntu ingabo z'Uburusiya zikomeje kugenda zifata ibice byari bisanzwemo ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Mali, Algeria, Burkina Faso. Ibi ni ibihugu byose byamaze kwiyambura ubukorone bw'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Kuri ubu ngubu ibi ni ibihugu byamaze gusinyana amasezerano n'Uburusiya mu rwego rw'imirwanire, mu rwego rw'imitoreze, kuko Uburusiya bwo bugaragaza ko businya amasezerano bushaka inyungu kuri buri ruhande. Gusa ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi birimo Ubwongereza, birimo Espagne, birimo Ubufaransa, birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo ibi ni ibihugu by'indyarya bikomeje gushaka gusahura umutungo kamere w'ibi bihugu biba byagiye gushingamo ibirindiro. Kuri ubu ngubu Ubufaransa bwo bugaragaza ko bugiye kohereza izi ntwaro mu rwego rwo gufasha Ukraine mu guhangana n'ibitero by'Uburusiya, kuko Uburusiya bukomeje gushaka ukuntu bwashwanyaguza ibirindiro byose by'ingabo za Ukraine, kuko kuri ubu ngubu ndagira ngo nkubwire ko Uburusiya bukomeje gutegura ikintu cyiswe kurimbura, ikintu cyiswe gushwanyaguza umusirikare uwo ari we wese uzagerageza kwinjira hano ku butaka bwa Ukraine ashaka kuhashinga uburindiro. Imyaka igiye kuba 3 iyi ntambara yadutse, iyi ntambara itangiye, gusa abenshi muri iyi minsi ishize babonaga ko iyi ntambara igiye guhagarara, nyamara ubu ngubu nibwo igiye gutangira, kuko ubu ngubu perezida w'Ubufaransa yamaze gushyira ukuri kose ahagaragara, avuga ko izi ndege zigiye koherezwa ku butaka bwa Ukraine, mu gihe perezida w'Uburusiya Vladimir Putin we mu ijambo yagejeje ku banyamakuru ku munsi w'ejo yavuze ukuri kose, akanagaragaza ko Uburusiya butazigera bwihanganira umusirikare uwo ari we wese, yaba uw'igihugu icyo ari cyo cyose uzinjira ku butaka bwa Ukraine, kuko nawe bazamufata nk'umwanzi. Biteguye kumucanaho itanura ry'amabombe, biteguye kumucanaho itanura ry'amasasu, kuko bazamufata nk'umwanzi kandi bazamurasa paka umwuka umushizemo. Uburusiya ni kimwe mu bihugu birimo kwamagana icyo bise Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigize nk'umupolisi w'isi, kuko Uburusiya ubu bwamaze gushinga umuryango wiswe BRICS. Ni umuryango urimo ibihugu bigera kuri 4, birimo Uburusiya, birimo Ubushinwa, birimo Ubuhinde, birimo Afurika y'Epfo. Ni umuryango w'ubutabarane ku butaka, mu kirere ndetse no ku mazi, kuko uyu muryango nawo urashaka kongera ingufu zigomba gusenya umuryango wa
OTAN urimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, urimo Ubufaransa, urimo Ubudage, urimo Ubwongereza, urimo Ububiligi, urimo ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi. By'umwihariko uyu muryango bivugwa ko washinzwe nyuma y'intambara ya kabiri y'isi. Kuri ubu ngubu Uburusiya bwo bugaragaza ko nabwo bwiteguye kurindura icyo ari cyo cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyashinga mu bice bigiye bitandukanye, kuko Uburusiya nabwo ngo ubu ngubu bukomeje kugaragaza ko bwiteguye kuba bwashwanyaguza ikintu cyose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagerageza gushinga ahantu Uburusiya busanzwe bufite ingabo. Reka tubashimire, tunabifurize kugubwa neza nshuti zacu, wowe udukurikiye aho uri mu bice bigiye bitandukanye. Ni iby'agaciro kubana natwe, nkwisabira nimba ari ubwa mbere uba udukurikiye ngo ukande munsi ya video ukande subscribe, ubundi amakuru yacu uyakurikirane 5 kuri 5.